Kap, sa Mr. Radyo pa siya kap. Kapon sa imuhang mga kaagi nga imuhang nagiano sa inyong pag-complaint sa inyong pag-fight no sa inyong posisyon kinabalan mo gid ninyo nga kamo ang daog. Oo, amo yung gi-fight ma'am kay tungod pud sa mga tao ma'am kay luoy pud ang among mga tao kung dili na mo ikuan ba dili na mo ikuan among tungod bitaw amo ra yung gi-fight unsa among rights. Oo. Tapos sa among mga na agian ma'am medyo lisod-lisod gyud kay dako kay gasto. Oo, pero amo yung gi-kuan guys. Kuan na lang namo nga para sa tao gid ba among gi-fight. Nilingkod lagi ka kap sa unsa ni ka barangay kap? Barangay Ibonbon, El Salvador City. Oo. Nilingkod lagi ka kap. Kuan karon ugma ay karon turnover ang dami. Ang problema lang kay gihatag naman nila sa mga yawi murag dili na nila ipang turnover ang mga gamit kay naga-istorya nga ipanghakot na daw nila ba. Dili ba na pwede kay katawhan ang tagiya bagila na dili bagid usara ka ta, di ba? Manang ulat rapod mi sa mga abogado katong sa sheriff ba kay ani man sila sa mga barangay. Ang mga line-up sa kagawad kap nga balinaa sa barangay nga imuhang sudlan kap no isang kabitan. Imuha ba na silang kapartido kap? Naay usa ka agawad na ako nakadaog pero ako wala mo kay pili kay ang gisaad sa mga tao ang pagserbisyo mo gid sa tao. Bisan pag-asa man ang eleksyon ato nang serbisyo ang mga tao. Di ba ka na may mong babagkap sa imong mga gustong proyekto? Dili man siguro kay wala pug koy himuon nga mga lakang nga kanang sukwahe para ra gyapon sa mga tao. Ayuhan sa katawan diri sa mga barangay. Ayun ba sila po kayo mensahe kap sa katauhan na labi na sa barangay Kibunbon? Akong insay sa ila ang isip ako ilang gi himo nga kapitan sa amuha akong pagserbisyo walay pili kinasing-kasing ginako na walay kolor-kolor sa politika. O ikon po ko sa Ginoo nga akong maserbisyuhan ang katawan diri sa among barangay. Daghang salamat. Salamat kay kap. Oo, sige. Sir, unsa ining kalihukan karon na inyong gi-kuan sa inyong Salamat mi sa mga tao nga nice suporta sa amo sa itong aging eleksyon. Karon pag yung nakalingkod kay kanang nag-file mi protest ba? Oo, amo yung gi-fight para sa mga tao. Sir, atong kanang unsa kang partido, sir? Sa partido sa Padayon Pilipino sir. Okay, sir. Oo. Unsa imong pangalan gito, sir? Harry Ace Berhel F. Manya. Lumad ka nga Lumad, taga Kibunbon. Unsa iya naitabo pwede na imo isa-isa, sir. Ang naitabo ida na sir ang maestra wala niya gi-declare ang akong ngalan ba. O tapos nag-file mi protest kinakita mo gina mga daog gid mi. Mao nga amo gi-fight. Pila imong labaw, sir? Tulo ka boto ra sir. Tulo ka boto. Appeal limit tulo ka boto kadaog gud mi by 3 votes. So, nag-file mo og kaning Nag-file mi protest o sir. So, ang usually gid ang result adto rang January sa utso. Ang result apila lang akong kakuan at bang mao nga nalangan. sir, asa imong opinion, sir? Anong imong gipili ang partidong Padayon Pilipino, sir? Akong gipili ang partido nga Padayon Pilipino kay nakita na ko nga unsa ka sincero si congressman nga moserbisyo sa katawhan ba. Mo ginay ang kuan kanang ipakita gid niyo nga ang iyang pagpangga sa katawhan ba. Unsa imong makasulti, sir, sa pagserbisyo ni Kong Bambi Imano sa walay pagpili sa bulok sa politika yata lang yung alagaran? Ang pagserbisyo ni Kung Bambi walay pili ba walay bulok sa politika ng awaton po na ako siya. Usap po siya nga idolize na ko ba. Oo. Kay naa siya yung mga maayo nga plano alang sa katawan sa Miss Or. Kap, imong mensahe kang Congressman Bambi Imano. Kung daghang salamat sa imong habang sa ako kung mga gyud mga project sa imo kung kay luoy kay among barangay gyud among dalan sama sa tubig kung grabe kalisod gyud dire ko sa amo. Tinawag ko nga imo mi matagaan kung amo gyud ang giampo sa Ginoo. Daghang salamat. Salamat.